Туган көн. Яңа күлмәк кигән көн. Тик менә нигәдер бик тиз үтеп киткән көн. 5 август көнне булып узган туган көнендә социаль челтәрләрдә юлланган котлауларыгыз өчен, дуслар, сезгә зур рәхмәтемне белдерәм. Һәм янәдән инде 1 яшькә олыгайган мин Ильяс Газизов клиплар ярышы топ-клип хит-парадын башлап җибәрәм. Сәлам сезгә. Һәм һәр вакыттагыча иң элек бер клип белән саубуллашып алыйк. Бу атнада ул иң аз тавыш җыйган булып чыкты. Моннан бер атна элек хит-парадыбызның лидеры, озак вакытлар җиңү олимпында балкыган йолдызчыгыбыз Лия Шамсина үз теләге белән топ-клип хит-парадыннан китеп барды. Яшь җырчының фанатлары моңа бик аптырады. Ничек китте? Без бит тавыш бирдек. Ә китүнең сәбәбе бик гади. Лия сезгә сюрприз әзерләде. Ул яңа клип. Менә шул яңа клип элеккегесен топ-клиптан кысырыклап чыгарды да инде. Шулай итеп ул эстафетаны яңа клибына тапшырды. Каршы алыгыз премьераны. Һәм тик утырганчы 1-2 тавыш та юллый башласагыз була. Язылабыз, катнашабыз дигән ике горур сүз белән DJ Радик студиясе үзе үк үткәргән Түбән Новгород өлкәсендәге Сабантуйда инде традицион булып киткән вокал конкурсына дәшә. Әлеге Сабантуйның сәхнәсендә җырларга теләге булган һәркем катнаша ала икән. Җиңүчеләрне шул ук Сабантуйның кичке программасында чыгыш ясау һәм шәп бүләкләр көтә. Ә менә катнашучыларның саны узган еллар күрсәткәнчә бик тә күп икән. Әйтерсең лә бөтен кеше җырчы булырга хыяллана.
Qaysi birlarining bilgili endi xiyallari shinga dasha. Tavuşum kübrek aşık kurati ondan minem jırım Sina bülek Min sina yakşı kayeftelim minim barlık sözlerim Bulsun terek Şəkərdə qıyınlıq sənə birsə Uylamağanda yazmışım səndən gülsə Davışım nəsin işitirsən yürekdən Yüreğimni jalatar Mənim jilə sözlər Davışım kübrək aşıp Yakşı kayeftelim minim barlık sözlerim Bulsun terek Tavuşum kübrek aşıp kurati Ondan minem jürem Esin tek barım Yılmayıp yaşa hem ulaşlar bular Senin yolların Şın yolların Minem jürem Yazmışım Gölüp bak kağız bitti Kalem tüslerim Saylarga seni reklam Etinlemelim Yavuz söz ekenlerin Yılmayıp yaşa Yakşı kayeftelim minim barlık sözlerim Bulsun terek Tavuşum kübrek aşıp kurati Ondan minem jürem Esin tek barım Yılmayıp yaşa hem ulaşlar bular Senin yolların Şın yolların Tavuşum kübrek aşıp kurati Ondan minem jürem Sina bülek Min sina yakşı kayeftelim minim barlık sözlerim Bulsun terek Tavuşum kübrek aşıp kurati Ondan minem jürem Esin tek barım Yılmayıp yaşa hem ulaşlar bular Senin yolların Şın yolların Менің коллегам һәмшылық вақытта топ-клип хит-парады резиденті Булат Байрамов құмлықтағы волейбол турнирына әзірленіп ері. Енді бик тизден 13 август күніне радиостанциялар арасында бірінші мәртәбә құмлықтағы волейбол турниры ұсашақ. Булат Байрамов ise біздің Татар радиосы жиылма командасының алыштырғысыз hüjumchisi. Құмлықтағы волейболны ул Грецияда ял иткән шағында да ойнаған болған. Шуңа біз Булатқа зур өметләр баглыйбыз. Ул безнең командада иң тәҗрибәлесе. Сүз уңайыннан Булат, иртәгә тренировка. Соңга калма.
şeşege bar Tabiat şuna ko'nikkan Bizda bir tabiat balasi Tabiat gülerken Bor kelganlar bo'lar diye So'qmasin boshqalarda Ming yofroq sen chechak bo'lib Tibralik boshqalarda Bor kelganlar bo'lar diye So'qmasin boshqalarda Ming yofroq sen chechak bo'lib Tibralik boshqalarda Şuna tügürken Bizde bir taң nurlarından Bu jirge indi girken Bor kelganlar bo'lar diye So'qmasin boshqalarda Ming yofroq sen chechak bo'lib Tibralik bog'chalarda Bor kelganlar bo'lar diye So'qmasin boshqalarda Ming yofroq sen chechak bo'lib Tibralik boshqalarda Har yerning da o'z kuyi bor Şervelle turmuş ko'rgan Turmushimiz ko'rgan bo'lsin Porlab jirliq biz erkan Bor kelganlar bo'lar diye So'qmasin boshqalarda Ming yofroq sen chechak bo'lib Tibralik boshqalarda Bor kelganlar bo'lar diye So'qmasin boshqalarda Ming yofroq sen chechak bo'lib Tibralik boshqalarda Ming yofroq sen chechak bo'lib Tibralik boshqalarda Ming yofroq sen chechak bo'lib Tibralik boshqalarda Uzganat'nın premierası Niyaz Jalolov. Bu isimni eshitgach ko'plarning quloqlarida Yashisilar kelajiri shing'lay boshladi. Narsagina aytma, so'nggi yilda әлеге jir bek populyar bo'ldi. Menga oshiq dalil әлеге jirga tushirilgan klip. Ammo klibi ne darajada xalq ko'nglini ushar. Monsun do'stlar, sizdan kelgan tovushlar ko'rsatir. Esingizga tushiram. 1320 nomeri top klip so'zi bilan boshlab, ham klipning kodini yozib, SMS tovushlar yo'llarga bo'la. Hozir klipning o'zini qarshi olamiz. Salam. O Niyaz, salam. Hallar neşe? Haybat, üzülmüşüm. Haybat. Quran Niyaz, seni avlular kuşta dağın beri bükle bitindi. Ya bir adam korkmayayım. Ertesiye gitmişe daha ki gelmeyin. Boshqoyimni iyasilar kile Seni tevgi kürgen kinime Sotashular gına tügille bu Buldun bitsin minim üzime Yaşisiler kile yaşisiler Seni gine siyip ezilip Tügelelip tügel yaşavgine Ülerge de bulasın diye Yaşisiler kile yaşisiler Seni gine siyip ezilip Tügelelip tügel yaşavgine Ülerge de bulasın diye
gene kader Yaulap alabildin sin gene Elde yarisin bar yanlarımda Men rahmetler eytem yüzüne Yaşisiler kile yaşisiler Seni güne siyip ezilip Tügeleli tügel yaşavgine Ülerge de bulasın diye Yarisin var yanlarımda Bəxtime isim kiterlik Birek gürsün Xıday seyirlerini Ömür boylarına jiterlik Yaşisiler kile yaşisiler Seni güne siyip ezilip Tügeleli tügel yaşavgine Ülerge de bulasın diye Yaşisiler kile yaşisiler Seni güne siyip ezilip Tügeleli tügel yaşavgine Ülerge de bulasın diye Ülerge de bulasın diye Август айында туган көннәр әле бик күп. Әлеге бәйрәмнәрнең кульминациясе 30 август көнне булачак. Татарстан бәйрәме һәм Казан көне икәне аңлашыла. Һәм алай гына да түгел, безнең телеканал TMTV-ның 3 яшьлек туган көне дә. Бик күп эстрада йолдызлары һәм сезгә таныш булган алып баручылар. Барыбыз да Камал театры каршындагы мәйданда җыелачакбыз. Рәхим итегез. Yürüdüm matur bulunlarda Şişkelerin güne üzmedim Şu şeşkeller bule gider eşin Sina kilir yolunu bilmedim Ömrüm boyu yıldız arasın Yazmışıma bəxit qoşar üçün Birdən birim sinə dinlədim Ömrüm boyu yıldız arasından Könlüm bilən sinə izlədim Yazmışıma bəxit qoşar üçün Birden birim sine dinledim Zenger kök yüzünde kır kazıları Selam birip bizge uşalar Alır bu yaşiksiz yaratudan Məhəbbətten köknü qışarlar Ömrüm boyu yıldız arasından Könlüm bilən seni izlədim Yazmışıma bəxit qoşar üçün Birdən birim seni dinlədim arasından Könlüm bilən seni izlədim Yazmışıma bəxit qoşar
үшін бірден бірім сені тыңладым. Ormanlarga kirdim, adaşımadım. King sularda yüzdüm, batmadım. Seni küttüm, sana yugurib keldim. Saf mehabbet sana sakladım. Ömrüm boyu yıldız arasından Kunglim bilen seni izledim. Yazmışıma bəxit qoşar üçün birden birim seni dinledim. Ömrüm boyu yıldız arasından Kunglim bilen seni izledim. Yazmışıma bəxit qoşar üçün birden birim seni dinledim. Топ клип хит парадының қыл ортасы бірінші бишлігіне де келіп жеттік. Bu arada Liliana Irnazarova Туlayым карьера көліне шымған. Бұланда бигіста езіп ері. Bu жайдагына ол ел бойына жетсін деп 5 клип түшірәшек. Бұл күнлерде ол шулай оқ концерт группасын әзірләп, концерттар да қоймақшы. Гастроль турларын инде хәзір оқ әзірлей де баштаған. Яңа жырлар яздырып тұра. Қысқасы, Lilianaның іші бик көп. Іші көп болғаш ол ішләсін. Біз біраз ял етек, һәм клибын қарайық. Şağında bala şaqqa qaytqan bulaman dayanır dayetirak qaltı jilikem barın durmuşumda her şaq sizemen öteken yıllar etti qalğan yoxşılığın qaytarasın
Жүрші Ирина Сайфуллина теплоходта табиблар қолына леккен. Бірде бір шылмағыз, барысы да яқшы. Іш менен нәрседе. Бір түркім табиблар теплоходта көңіл ашарға deyip, бір күнлік саяхатқа шыққандар. Бәлкі енді бірер сәбәбі де болғандар. Ирина Сайфуллинаны бәйрәмні ұйыштырушылар жүрші боларақ шақырған болғандар. Теплоход маршруты Қазаннан қозғалып 1-2 сағат yüzгәш яр бойына тоқталған. Һәм бәйрәм яр бойында дәвам еткен. Ирина сүзләренә қарағанда сәяхәттә иң истә калганы аның өчен җырлау түгел, түлке белән очрашу булган. Түлке дигәне бәйрәм итүчеләрнең ярдан кузгалып китүләрен көтеп торган һәм күрәсез ризык эзләп микән шул урынга таба юнәлгән. Инде Ирина бу күренешне теплоходтан күзәткән. Вот хәйләкәр, Ирина түгел инде, түлке әлбәттә. Берни ümit etmim Yazmış bilen köpten kileşti Hatireler aşa Uzgan yıllar aşa Ötkenlerden kaytıp kileşim Ömür degen yılga Yalgışmağan birde Tavalarıma jirde Yaratalgan minim kebekler Ömür degen yılga Dağın alga Köp sıramayım senden yazmışım Kışlar, kiri qaytmay qışlar Yazlar жетмей жерге qabatlar Hisler sönüp etmey Tileseng de ketmey Yüreğin türünden yaratkan Ömür degen yılga Dağın alga Köp sıramayım senden yazmışım
Бик тиздән без топ клип хит парадының беренче эшлеге белән танышып чыгырбыз. Әлегә реклама. Һәм ниһаять бу атнаның лидерлары башлык һәр вакыттагыча 3нче урыннан. Автор башкаручы Гүзәлиянең авыл киләре клибында төшкән затлар барысы да диярлек җырлый белә. Мәсәлән, клиптагы су түгүче кыз Розалиягә күптән түгел яңа җыр яздырганнар. Җырның көен Гүзәлия үзе язган һәм әлеге җыр тагын әллә ничә иҗади затларны берләштергән. Мәсәлән, шагыйрә Гөлфия Шакирова, җырның аранжировкасын җырчы Рәсим Фасыйхов, ә тавыш яздыруны яшьләргә бик тә таныш булган Радик Юльякшин ясаган. Ә менә сведенияны Марат Мухин ясаган. Бу сезгә бер җыр өстендә ничә кеше эшләгәнлегенә ачык мисал булды. Ә хәзер клипны ничә кеше эшләгәнен санап карыйк. Ә бу эшне клипны карамыйча башкарып булмас та. Үзәкне эздереп
Җырчы Сылу һәм аның абыйсы Хомай җырчылар гына түгел, ә үзләре көйләр дә язалар әле. Сылу моңа озак вакыт аптырап йөргән. Ничек безнең икебезнең дә мондый талант бар икән? Каян шулай без икебез дә музыкаль булдык икән дигән сораулар туган булганында. Баксаң, бу булай гына түгел. Әлеге талант Сылуның әнисе сүзләренә караганда нәселдән килгән. Аларның бабалары, әнисенең әтисе, шулай ук җырлар иҗат иткән икән. Һәм шул җырларның берсен хәтта Айдар Галимов башкарган. Сылу үзе әле бу турыда күптән түгел генә белгән. Һәм инде шок каткан. Шок хәлендә булучы Сылуның клибы сезнең экраннарда. Senin canın şunday motor, yaşı gökanda kübelek. Onun dısı yaşı kızım, onun uyunda toptayım. Daha nazgine qarasam, ışıklar getirmin ki karanlıdan sakladırık yüreğini. Min yaratam senin erkin külüğünü. Hem sıklanam sana qarab, dik özgürme yaşarga yaratasın, bana yaşa eyde. Allıgılı şeşeklerini birsindeyiz ne mülkitler. Onlarının arasında bir güzel şeşek tüksinde. Kuşlar böyle zileşesin, sırlaşıp duymaz yüreğin. Jimişim şunday bulup kal, dilemimiz gergenin karanlıdan sakladırık yüreğini. Min yaratam senin erkin külüğünü. Hem sıklanam sana qarab, dik özgürme yaşarga yaratasın, bari yaşa eyde. Karanlıdan sakladırık yüreğini. Min yaratam senin erkin külüğünü. Hem sıklanam sana qarab, dik özgürme yaşarga yaratasın, bari yaşa eyde. Karanlıdan sakladırık yüreğini. Min yaratam senin erkin Хәзер беренче урын хакында. Ринат Гелфанов гел хәрәкәттә. Әле Испаниядән кайтып төшүенә карамастан, ул инде Рәсәйнең 2 шәһәрендә булып өлгергән. Берсе Ростов-на-Дону, икенчесе Түбән Новгород. Монда баруларының сәбәбе шәхси эшләре. Ә менә юлда йөргәндә башына туган иҗади идеяләрнең безгә турыдан-туры катышы бар. Яңа хит булырдай җыр әзерлим. Исеме Мин мажор дип аталачак дип барлык серләрен дә ачып бирде безгә Ринат үзе. Әлегә җыр әзер түгел билгеле. Шуңа күрә көтәсе генә кала. Ә көткән арада клибын карап үтик. Ул бүген сезнең ярдәм белән алдагы баскычта. Син эзләмә мәхәббәтне минем күздән, минем сүздән. Син эзләмә, син эзләмә. Һавадагы болытларны җир тарата, төрле
вакытлыча син мин килгән безе бу дөньяга Фани дөньяга барда вакытлыча байлык шатлык кайгы дөньяда Фани дөньяда Шулайтып бүгінгі топ-клип хит парады тәмам. Шатқан клипларығыз болса, олар үшін тауыш юлларға ұнытмағыз. Бары тек сізден келген тауышлар, оларының язмышын хәл итәчәк. Тауыш юллауның 2 сулы бар. Біріншісі SMS аша 1320 номеріне топ-клип сөзі белән башлап, клипның кодын кіртіп, икенчесе безнең сайтта. Сайтның адресі www.tntvonline.ru. Сезнең белән булдым мин Ильяс Газизов. Очрашырбыз киләсе атнага. Пока.